Itamine rĩa kuhitana na mutugo muhetũke nĩ mahinda wa ũici wa mahiũ gatagate ka ndũrĩrĩ ngũrani iria ikaraga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ya rũgongo. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ ũnyitanĩrĩire na andũ a wendi mwega nĩ mambĩrĩirie thukuru wa mũthingi gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩguo kũrehe ndũrĩrĩ ici hamwe na kũihatũra kuma ũthũ ũrĩa maikaranĩtie naguo kwa ihinda iraya. Thukuru wa Njĩra nĩguo wa mbere gĩcigo-inĩ gĩkĩ na kwa ihinda rĩrĩ ũrĩ na arutani atatũ. Tuko na wanafunzi kutoka tabaka mbalimbali, tuko na wanafunzi kutoka kabila la Pokot, wa Samburu, wa Turukana, wa Kikuyu, wa Kalenjin, na tukizingatia kwamba eneo hili ni eneo ambalo watu wako na ile historia ya kupigana, kutoroka kwa sababu ya mifugo. Shule hii itaweza kuwa kama makao ya hao watoto ambao wanatoroka kila wakati. Tunajengewa bweni ya wavulana na dahalia ya wasichana, kwa hivyo itasaidia wanafunzi ambao hawana makao waweze kukaa shule, na tuko na matumaini kwamba amani itadumu hadi milele. There used to be a lot of tribal animosity in this place, and there used to be a lot of senseless killings and anarchy. And initially the Pokot community could not cross to the left of this road, and neither would their Samburu counterparts cross to the other. But today this school has cultivated a lot of peace because their children school together. The parents come for school activities together. So Amani Naibo Primary School is not just your normal kind of school, but it is a peace haven. It is a school that will change the narrative in the northern Kenya. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Sara Rekorere hamwe na mũrutani mũnene maugĩte meciria na muonere wa maũndũ wa ikaria nĩ wambĩrĩirie gũcenjia rĩrĩ ciana ciambĩrĩirie gũtũma ndũgũ na ndũrĩrĩ itiganĩte cia Pokot, Samburu, Turukana na Gĩkũyũ na kweheria rũmena rũrĩa makũrĩte naguo. Hii shule ilibadilisha hii area yetu, ilikuwa ni area chafu, area ya vita, area ya maafa, lakini kwa sasa inaitwa Amani Primary School, na hii area pia tunaita area ya amani kwa sababu mambo ya kifo, mambo ya wizi, mambo ya vitu ile mbaya yote imeisha. Tangu Sara kuingia tupokuwa ni ile moja ya kukimbizana na tumekundua hata siri yao. So ile kitu ya maana shule hii natakana support nyingi hata na serikali iendelee kutusaidia na watoto wetu wasome. Aikari amwe na ũyũ maugĩte nĩ monete umithio kuma kũrĩ thukuru ũyũ amu ciana nĩ nyihirio thabarĩ ndaya ya gũthiĩ thukuru kũraya na mĩciĩ na waki wa nyũmba cia gũkomwo wona warĩka aciari matirĩkoragwo na wagagu wa ciana ciao rĩrĩ maroha thabarĩ ndaya cia gũcaria maĩ na nyeki ya mahiũ. Mimi kwangu nimeona ni kitu kizuri juu mtoto akikuja shule, walimu hakuna wakati wanafunza mtoto kuwa mwizi, mwalimu hakuna wakati watafunza mtoto kuwa mkora. Kasi ya mwalimu ni kufunza mtoto ajue kuiba kitu ya mtu ni mbaya, na kufunza mtoto kuna kifo, na kufunza mtoto kuheshimu mwenzake. Mimi ni hayo ndio ningeambia wasasi ambaye bado wajaleta watoto, walete watoto shule. Juu shule ni kitu ya maana sana. Kimalizika hiyo na boarding, kila mtu iwe inalala, kila kitu hapa itakuwa na amani kwa sababu tutakuwa tunakuja mkutano kabila yote. Ikiitwa mkutano wa wazazi, tunashirikiana, tunajua ni fulani, huyu anabeba mwingine. So hiyo ndio kitu ya maana katika shule hii ambao tuko naye. When we have this boarding school finally completed, we'll have the children boarding here. So whether their parents migrate west, east or south, the children will remain in school. Kuma thukuru ũyũ wambĩrĩirie ciĩko cia ngũĩ gatagati ka ndũrĩrĩ ici nĩ nyihĩte hamwe na ũici wa mahiũ. Aciari makoretwo magĩtwo mĩcemanio ya kũmacokanĩrĩria hamwe na kũmatua itugĩ cia thayũ matũũra-inĩ mao. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.